Naimas kasla ukim niya. Ya, bitak ti pinagpampanmunot mo. Para kanya dahi ti bulong ti parya nga inigas. Apay nga tatagi ti parya ko kwa, agigas ti bulong na. Katakman ta paring kwa, masukatan ti napipintas nga bulong. Inigas gamin si kayo, sayang. Baring kwa, agsukat ti napipintas nga bulong. Nakaasimot na kita pariyak. Apan nga, dinapuan, tinakaadado nga igis. Sa dagiti ko ti basbasher ko dita. Kitaan nyo mo daytoy in comment na. Naimas kasla ukim niya. Nagmayata comment mo kabsat ko nga nagurat. Apay, awan inang mo, uno awan ti anak mo. Siguro awan. Agmay-may saka siguro ti lubong niya. Yung napait ka. Dahil ti para kanyang niyo. Inigis nga bulong ti pariya. Yan mo talotpok para kanyam. Pauna ti pait nan. Ay, apo kayo kakabsa. Tagbalbaliw kayo nga ko na ako. Madiwunay ti kasta. Tanuhaan kayo nga. Purgaan ti pariya. Kiti pariyak nga kwa. Yung kwa ti igis nga ko na akon. Namakan mo pa'y atoy. Nagkadubit-bitak na. Kati bitak ti pinagpampanunot mo. Nya, bitak ti pinagpampanunot mo. Para kanya dahi ti bulong ti parya nga inigas. Madiket nga kanan ata ti inigas. Ag December din kakabsat ko nga inurat. Ag Christmasen. Ay nagbalbaliw kayo umangutan. Aya, dagita kinapait yo. Sukatan nyo ti kinasamitin. Sa kanya, nasamit nga kang kanayon. Kung nagpipinas ganda kiti kamutig ko ni, mabalin nga pagnat nga nun. Mabalin ating nga kani, ikilnat. Sa rungsong nga kamutig, ay tinga klase ti kamutig ti kayat ko. Kilnat mo, wala ilaok mo ti bukol o skin balatong na. Unay, nagimas kan kabsat. Paado na payatoy. Katakatoy, mulak-mulak na no, agwaras. Tano, mapuno ti kamutig da ito, nalawa unay nga hasyenda. Bagayon tuman nga napangas na kuno unay. Amin kayo nga pansin nyo niya. Napangas ko na dakit din. Agsuot na lang kalahas, ibagadaman nga iparayag kon. Ibak lang nga kasta, ibagadaman nga napangas na kon. Ay naapo, Diyos ko si kayo nga talaga napait kayo unay nga kung kunak.